бародари азиз, наворое ки партофтагишанд яъне ки дар мо монда намешавад, дар ютуб монда намешавад, метавонед ки дар телеграма бигзарен. ҳамаш дар телеграма ҳастай, тамошош кунед. Посилка тай комментария да мо мемонем. Бадоред тамошош кунед. Хоҳиш мекунем навора лайк ва комментария монен. Паҳн кунед ки што ба ҳамин додари мода ягон чӣ ёрдам шава. бародари азиз, сағиро медонем ки баъзета хинакӣ заагия мефорад ки айми хинакӣ барай айми хинакӣ аз та барава гуму гур шава. Нигаҳ ки бародарҷон, ман номра мемонам, номер занг биза бародармон шифо фармо. Занг биза иншоалло адреса мепартояд мерай фитабочка ҳиҷомат мекуна беғазай банкаш, яъне ки дига бепул бародарҷоно. Мерай хушру ҳиҷомат мекуна аббача аму янга пота намемолае пишта намемола хушру сағира брай я пишти пота хушру бамола. Як масаҷит мекуна хушру дига мара дар комментария ҳақорат намекунед. аз худо битарсен, ҳақорат накунед. дӯст душмана дар барфи дистим хина хурда мегум бира ки сағира калат кор кунад та дига мара душмон накунед. ҳар душмони мекунед намекунед аз оча ҳақорат накунед. ҳамин хатон мегум аз оча фақат ҳақорат накунед. худо нигаҳбонтон. дӯст душмано биред. ассалому алайкум бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастем. бародари азиз, чӣ хеле ки бародаромона дидестен дар ҳамиҷа. ин бародаро ҳамун бародарое ҳастанд ки бародаре ки корчаш забдан да тай хиртиқиш забдан. ҳозир яъне ки ҳозир гап мезана ҳамин додармон дар ҳамун ҷа иштирок кардагия. бародари азиз, ҳамин додармон гап мезана. нигаҳ кунед ки мақсад чӣ хел ситуатсия гузаштагия. бародари азиз, мо имрӯз дар бари якдигар набошем. ман фикр мекунем ки ӯ ҳеҷ касем. барои қамат доим мегӯмтон бас кунене бародаро. ба хотири аллоҳ мегӯмтон ки бас кунен. ҳаромхӯра, фалончихӯра, беҳмадончихӯра. имрӯз тоҷика киштестай. як камтар шарм аз худо кунен да бародари азиз. агар ки ман ки хурдум мегӯ ки бобои лангарие матра ба аллоҳ супурдум, аллоҳ хоро залилет кунад, тамом ҳамин гап мегӯ, аллоҳ худаш мара наказат мекуна. шар нест модари мара ҳақорат кардан, дашном кардан. бародари азиз, хоҳиш мекунем аз шумо навори моро лайк монен, падилитса кунен, паҳн кунед ки што ба ҳамин бародари мода як ёрдам шава. айни ҳол дар реаниматсиония бародарҷоно дроманӣ намемонам пешаш. можед иншоалло ки як саломатиш барқарор шава. мемонанд ромадан номри картаи худшона, номри телефони худшона, бачаи холаш алҳамдулилло алло баракат шуда ки шер наромадай дар пастии бачаи холабачаш чихт истодагиай. баъд бародарои азиз, нигаҳ кунеда ҳамин мегӯянд ки дар чанд сола яка 22 сола ҳа. нигаҳ кунед ки 22 сола будаса бародарои азиз, сағира буда, на падар дора, на модар ҳа. гузашта шудагиай ҳа. бародарои азиз, сағира яъне ки бибиш калон кардагиай ҳа. бародарои азиз, яъне ки сағира нигаҳ куненда аллоҳ шоҳидай ҳар як хайре ки мекунен иншаалло ки ин хайри шумо фикр кунед ки дар номаи амолтон яъне ки нависонда мешава бародарҷоно. хоҳиш мекунем ҳамира мима нагзарен. э додаракмон аз куҷо буд? ватана ленинский район, аз шаҳр душанбе, ленинский район. бародарои азиз, шаҳри душанбе яъне ки ленинский район будастай. бародарое ки аз ленинский район ҳастем, новобаста аз ленинский район, яъне ки ман ба хотире мегӯям ки мотиватсия бигиранд, дистгирӣ кунанд, дар бари якдигар чих бестанда бародарҷоно. фарқиш нест аз кулобай, ленободай, помирай, ғанҷай куҷое ҳастай нестай, мо алҳамдулилло бародар ҳастем, мо мусалмон ҳастем. барои ҳам қадар бародари азиз бестен фикр кунед ки имрӯз бояд ки мо дастгири якдигар бошем бародарҷоно. ин додараке ки мебиненаш бародари азиз, ин додармон дар ҳамуҷа ҳамин қарор дошт. ҳамин додар медона. салому алайкум додарҷон. додарҷон номи чи ай? сайфулло. сайфуллоҷон, ҳамин кор чӣ хел гузашт ҳамуҷада? ин кор дар вагони мо дар парвиз яка шиштагӣ буд. дар вагон зиндагӣ мекунед? дар вагон зиндагӣ мекардем. мақсад мо раҳои инами скада кор мекунем. хоб мақсад ин маст буд, ин яки парвиз қати мо шиштагӣ буд. ин маст омад дуромад, мақсад ҳамин дашном кард, ҳақорат кард. яки парвиза ҳамин яки парвиз ҳамин бачаи ёвонира, мақсад ҳамин бача ки 2004 бача ёвония айвона ҳамин ёвони бачара мақсад 2004 дар моҳи байни мақсад алтир алкаш буди кашида овардаш барои ҷои кор додан. оча шаҳру занг мезад, дакаи парвиз ранги фарзанд қабул карда буд. мақсад бачаҷону мақсад чӣ кардан рандаш ранги акав додар будан. ҳамин бега мехӯра маст мешава. мақсад дакаи парвиз айноми очаш айноми семияш дашном мекунад. яки парвиз мақсад мега ки накамада додари мақсад масти бира хитар матка бира дам биги сағар гап мезанем.
او میگردم خیلی اقواتش میکنه خیلی جنگ میشه مویبن شما با حقوق میشه خلاصشون میکنیم او مدد واگن ما میشینه چق چق میکنیم این کرد میوه فایرو میکنه هر یا واگن ده دو دام خوب بود این خودش تو خوب بودی بچه که اونی یکی پاریس قدیمو بود مقصد اومد دمیجا گپ زد که پاریس بره برو مقصد یک گپ دارم همین پاریس بره برو اومده واگن خودش در اومدن هردش گپ گپ کیسه بودن ما رفتم واگن دای دروی کردم دیدم نرمال چق چق کیسه بعد یاد 10 دقیقه پس پاریس داد زد میرم دای دری واگن ده پاریس کاروچی غلطی دسته مقصد شتگه کاروچی همین شتگه گردش خون رفته است بعد یک نگاه میکنم دستی او در کورچه گردنی پر خون چیکار کردیم میگم میره کورچه زدن اصلا وان جواب میتونم نمیخواد استعاچش دیدم در گردنش کورچه زد ها در گردنش کورچه زدگی نه اینجا تو همین گالوتکا اینجایی که مقصد میخره گاب میزنه اونجا دریدگی گفتگی که جواب میده در اومدن نمیمونن ما خدم اینا یک شو یک سوتکه کروچ یک سوتکه در بالینسا بودم 3 سوتکه در عدل بودم مقصد همین رنگی برادر ما هم یک فرزندم در اوله او هم یک فرزند رنگ اکاوره گرفتم مقصد برو واردم شد بعد تلفن زنگ زدن ملیسا و سکوری تو مقصد اینم چغوتا در برش بدم اینا ما واردم خش تواش فایرو کردم موندم شو مقصد نمیمونن در اومدنی خیلی یوردم که مقصد امیر دستگیری مقصد چکنیم بروریم شه یک استودنش مقصد در اون بالینسا یک اپیراسش 150,000 روسیه جای خوش پلاتش کروچی همین یک خو رفتنش یک روزش 2000 میگیله 2000 میگیلد امیر دکترا طلب کایسیان دکترا ایمو که مقصد هم 150,000 بیارین بتین مقصد جو پلی اپیراسش دالشی با کول دروش مقصد جای خوش ایشان خختونه فکر کنه برادر مسلمان توجیک خختونه یا یوردام کنه یا دستگیری کنه ایدا سیما چیزی اومد موبایل همین 5 روز ده مقصد ما یگان جو داو نکردیم گفتیم سوز میشوه که بهش نه بهش اومده نه گاب میزنه نه چی میکنه مقصد خواه در انیماسیون برادر عزیز ما نواراش هم میمونیم در تلگرام هم میمونیم برای که ممکن نیست شما خودتون میدونین خون خلا ممکن نیست ما در تلگرام هم میمونیم مرحمت بدرین تماشا کنین ببینین وطن اگیشی خد دو درجان وطن قرغان خد قرغانی ملادس قند افزا نگاه کن که برادر الحمدلله در بر برادر توجیک خدمت چختی سودگی الله برکتش ده برادر عزیز ما میگه سمیا به زورود نبواید خیلی همین خیلی به حقلی کرده در مستی در پستی نو کوزی در چیه ها محکمه مرا بردن 3 روز اونجا مقصد پرسپوز کردن من گفتم که ماست بود خیلی در واگن ما شیدمی کار مقصد گفتن خیلی مقصد تو رنگ شوید بره بگو در واگنت مقصد چی گپ شده من گفتم واگن ما دمی برو واردش برد واگن خودش در مقصد بعد 10 منت پس این کورچه قطی زدش این فایرو کرد مرا ما در عاده رنگ بچه خلا گفتگی مقصد حرمت کردیم من میگفتم یا بیگونه مقصد من کوریگر همینجایم مقصد اونجا همونا میگفتم محکم میکردم نه سوز کرده بهترین که گفتگی که در اونجا 3 آدم زندگی میکردیم داشی زندگی نمیکردیم تو ما 5-6 کس زیاد بودیم تا 8 کس بودیم و شاید دیگه جو بودن مقصد دیگه جو بودن خیلی سوز کردن مقصد پرابلم نشود تو جی که خمونده گفتم میره دستگیری کردم من مقصد آوردم من بالینسا در مقصد خش تورج زنگ زدم اومدن دیدم مقصد همین اکوی ما دستگیری کردن خرج قولا قتی مقصد رفلی میرم مسکو میام مقصد نمیمونم باز از خورای غم میتن مقصد چی میکنن 3-4 روزم در عدل گذشتگی یک شوم در بالینسا اینا با امروز ای پیشمو اومدیم مقصد که ای اردم شما مقصد مو برسه دستگیری کنین ای برای الله یکم سمیت پارتوین برادر عزیز خیلی که میبینین خیلی خواهش میکنم از شما به خاطر الله امروز همه خیلی حالت شدگی یک دستگیری کنین یاردم کنین اکا سلام علیکم ساز خوبی اکا سلامتی خوب چی میشوه خدات برادر جان بچه خولاد میشوه ها برادر جان چی خیلی که میبینین بچه خولش میشوه برادر مقصد خیلی همین خیلی حالت شدگی کرتا خطا نمره تلفن خطا برادر عزیز چی یاردم میشه اکا یگان سوم تا گرفتم از روی تو دونی خدا گفتم یگان سوم بده از خدا بترسین نموایی که دشمن میکنین اکا خدا چی گفتنی ما از برای الله کسی که ای دست چیزی میوه یاردم شو برسونه اکا جون تموم هیچ دیگه برادر عزیز خیلی که دیدین برادرها در میجا حضور دارن خواهش میکنم از شما میما نگذارین اصلا یعنی که کدامید که نمیتونی زورت نمیرسه لایک مون کامنتاری بمون انشالله که ثواب میگیری برادر جون یک کامنت خوب بنویسون بعد بالینسای کجا ده کی جون پوشکینه میتیشی ها همون پوشکینه نزدیک نه
خب برادر عزیز مقصد یعنی کدامید که میخواهین که بیاین یک همون زنگ میزنین میاین خبرش بگین هیچ گپ نداره بیاین خبر بگین روزو به سر همه میآید برای اون قدر بچه ها یوش اکثریت نگاه میکنم کارتون فقط ششتگی در عرق در دیگه و دیگر چیزاش همه خرطون میگم که نگاه کنین که امروز چی حادثه شد برای اون قدر بس کنین برادر عزیز اومدین کار کنی از پای کار بورتون شین کار کنین بچه یک درکت نمو سبخون برای پای زندگیت بشه چی در کار همی شرط نمی هیچیش نتن کمی کم 10-15 سالش میتن در کار همی ای دست نمیه گپی بزیب نزد همون از دست نمیه گپی بزیب نزد بهترین گپ از برادر خدا نگهبان تماشا برادر عزیز در امان الله باشه.